Preobraženje spada u 12 velikih Hristovih praznika. Slavi se na sećanje kada se prema hrišćanskom predanju Isus Hristos 3. godine svoje zemaljske propovedi preobrazio na gori Tavor, pred apostolima i zasijao kao sunčeva svetlost. Preobraženje Gospodnje je u pravoslavlju poznato i kao letnje bogojavljenje, jer su se i tada, navodi se u Evanđelju, otvorila nebesa i začuo glas Boga Oca: "Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte." U crkvama su znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja, osvećuje grožđe i deli vernicima. Ovo voće se prema pravoslavnom običaju prvi put jede na ovaj praznik koji se obeležava tokom Gospodnjskog posta. Prema narodnom verovanju preobraženje Gospodnje je znak da se leto bliži kraju i da uskoro stiže jesen, pa dan postaje kraći. Menja se cela priroda, pa se kaže preobražava se i voda i gora. Veruje se i da je veliki praznik poslednji dan za kupanje u rekama. Postoji verovanje u preobraženje neba u ponoć. Na preobraženje se i nebo u gluvodoba noći 3 puta preobražava. U pojedinim krajevima naše zemlje majke sa decom gledaju u zvezdano nebo, ne bi li videle trenutak te velike promene, kada se treba pomoliti za zdravlje i blagostanje. Postoji i običaj koji kaže da onaj ko uoči preobraženje treba da to sačuva za sebe. Običaj kaže da ne treba tokom dana spavati niti plakati, da ne bismo tokom godine bili plačljivi i pospani. Treba izbegavati i kafane kako neko ne bi postao raspikuća. Poštuje se negde i običaj prišivanja parica za dečiju odeću, da bi se zaštitila od demona kao i branja lešnika, koje treba čuvati tokom cele godine, kako bi poslužili kao lek protiv bolova u uhu. Ako vam se sviđa ovaj video, možete pogledati i video koji se trenutno nalazi na ekranu.